Toi, ouais, voilà, mbembe. Voilà, mbembe. Et toi, ouais, dans le monde, ah, non, bana, wabala, aïe. AFC 23, ya, toi, non. Wacheza mwe. Mwachane makazi. Ndomo ya mabembe yote naisha. Mwachane makazi. Mfundishwe kazi. Bechuba make maake. Bisheba maimai. Mfundishwe kazi. Mungu anafanya. Mungu ameumba chombo chipya. Mungu analeta kitu mapya. Kini kitatusababisha mahewa yote ya zamani. Asamba Huseni alikuwa na raison. Na kwa namusifia sana ule bwana ule. Kweli yenye iko ndani ya roho ya kutafuta amani na watu yote. Hautakana na mwenzako uko nakwambia nipe amani, wewe tandaza yako tu unaambia kama bataenda wapi, kama ni nini, kama Banyarwanda, kama vitu gani. Mtu alikia mu 95 tu muite kama nani alikia mtu alikia mu 1930. Wewe unafika mu 1820. Na mwingine alikia mu 1800 viko. Na wengine viko Makasai, Makatanga, fasi yote. Balikuwa muarme ya Mobutu. Tulikuwa na bafande ba Kinyamurenge. Muarme ya Mobutu. Tulikuwa na wengine pale Nyangezi. Tulitumika. Ewa, hiyo ojo yangu mnifikishia hayo babembe. Bapunguze zile pepo zile. Zile pepo bazipunguze kabisa. Batu ya biboko bakikosa amani na mwe mutakosa amani. Patia mwenzako amani ya kupatia amani. Vitu vinaishia pale. Si tuko na maimbo mulupango kosa unaweza pika imbo mwezi imbo zinakurukia. Na njoo wenyo nazikulishaka wenyo liziuzaka wenyo lisikomalisha. Imbwa inataka amani. Kisha mwenzako mtu tu mwenye haajali na wewe, hakulie kwako, anafanya maisha yake, biko na mavilaje yabo, biko na makutime yabo, haba ya kukanga kwako. Oshiba maimai. Mulete amani ikwe ya kila mtu. Si tunekala pa Goma tuko na amani. Tunekala na amani. Huku kwa tumisha jipatia sura pole pole. Mapori yote ya Masisi, mawapi, watu wanaishi, wanaanza ishi bien. Ilikuwa automatique huku kwetu kabisa, na bazungu wanaanza kuja. Hamwe babembe sasa, hivi na ibareka kwanza ni wakusumbua tu. Sisi tu bandugu yetu babembe. Mwe mnakuwa na fujo na watu yote. Mbafulero mko nabo fujo. Mko na fuba na Bavira, mko nabo fujo. Babuyu, mko nabo fujo. Bazoba, mko nabo fujo. Toa kwa hii. Amani itaingia ya kingufu. Ukikatana ya polepole, amani itaingia. Na tutaikupatia ile amani. Sitoki tutaikuoblige, kisha na tunaikupatia. Wewe mwenyewe unasikia kile unikala na amani. Kitu kikolomba wewe ulishakatala kuiacha. Sasa tutaikupatia na kingufu. Tunakwambia amani enjoy. Njoo amani. Ukisikia unachoka, unaenda unapanda boti unaenda kala Nyarugusu. Unaenda Maburundi kwa Bushazoea, mnakuwa natilia domo kule. Lakini ukitaka amani, patia tu mwenzako amani. Haikale pembeni na wewe. Na ina hii AFC M23 tui kwa neo. Inakuya kurassemble batu yote. Mungu gani atusaidie Kabila ikuwe kweli Kabila akuye. Amani itapatikana hapa. Na niko siri na Mungu na niko naona kama Mungu anashatupatia amani deja. Tuko bien, si tulikala huko amani iko. Goma tu wakifungula mabanki. Banafungula tu aseme banki ya aeroport. Alemania d'Afrique. Tutajijengea shewe wenyewe. Kitajengwa na sisi. Sisi wenyewe tutajenga. Tunaalika wabembe wafungule kichwa, wafungule macho na akili. Amani iliko na bafata kule, bataipata. Batalima, batafanya kila kitu, bataroa samaki, amani itakuya. Tena ya kinguvu. Utaipata sasa ile ya maote ntungi wa Shina alipatiaka bashini. Na mimi utaipata ya kinguvu. Umpatie tu mwenzako amani, ujisikie kama uko na droit kuishi na mwingine. Hakuna tabia, hayuko tabia mingi. Hapana wewe unatazania yake wewe
unatamaliza mwenzako au utoshe mwingine kwenye iko, njoo amani uko unatafuta. Ila iko amani, ile vita haitaishaka hii. Na hamuna rezo, hakuna vya 94, hakuna vya biko vya 1930 na vya 1820. Leo nikeuze kabila ingine, unayua ulizaliwaka ukishaeleza santa na mimi nakuwaka depuis zamani. Wewe unanitosha unibebe wapi? Babembe banifikishie hiyo audio kubabembe. Tutaikishi kwa mshi wote kwa umoja. Mutapandisha samaki kubilima watabaletea maziwa, siku mingi amukunye maziwa, siku mingi amupate maragi. Mwishi kwa amani, mwache vitu vingine. Amani itakuya, na itakuya kabisa. Nitabapita ako pale naenda paka Katanga. Ile amani itabacha kidogo ya amani pale na bana bebe ingine ya amani mpaka Katanga. Tujielewe shiba tu ya Est. Tujijue. Tudependre na ule Chilombo bale ba mwizi tu watu ya mafrance ba mama Bulaya bale. Hao watu ya kuiba tu mwizi ba tribal. Mkubwa hatutaleta makomantere ya vya bongo kama ya Mzee Nyembo. Basi ba Mzee Nyembo byake vyote analetaka humu inafikia tu kwa vya giza. Alitupatia hapa moyo 0.0 yo kipupu njo bwana Nyembo. Sasa ukimuuliza leo sijui kama ataleta information gani ya 0.0 na ya kipupu. Nabambiaka kila siku bongo bumoya bukagundulika, hata sasa utasema vya kweli batakudute. Batakudute. Achana na hiyo mambo bwana Nyembo ya kutupatia kama information yenye ilisha expire. Si tuna lazima ya information ya moto ya leo. Mfanye ukumbi uwe wa bien wa nguvu. Wenye kuwa na mtu anasema nikaingia tu mwile habari zinazoendelea nchini Kongo tapata mubi ya maana. Sasa mumo unatuletea vya shomana. Kisha tuende mubatu tudanganyane asio banasema kumbe mbona tupatia vya bule. Mwache ile tabia. Tumadawa ututu. Chwa wambia kwa habari ya dawa kuko Mungu mzima. Njoo anakuwaka manake seule solution Mungu ule Mungu mzima. Unaenda kukamata tumiti, unatia kwa tuvizimba, tuwa wanyama wenye washakufa tufanye nini mwili wa mtu? Makana kimbiwa. Sasa nikuwa mfata makana kinjana juzi hivi kama siku gani ile nikuwa mfata makana jana kwambia sema karegerege ni pa kwenda wanaume. Hapana mzalendo kwambia sema mtupatie rasio twende karegerege sasa hiyo ni njaa. Sasa hiyo ni njaa karegerege pasimami mtu wa hivi ni abo balianzaka bumai mwea muyazaliwa. Isha leo ndio muona jitapa sema mutazuia Sarambwe. Bale babana basha tuzidi kimo. Bale ni barefu. Penye banaweka tutabeba. Ila hapa najitoa kabisa sasa. Inafikia kipindi cha Uvira. Uvira netombera jame. Pale njo peko bazalendo. Pale njo. Nini manake Uvira ni ngome zijui. Nini. Siku mbili kutoka kama Kamanyola kule. Siku mbili peko Uvira. Na msikia mzee Godefroid Muivu pale anasema hivi. Bayama msiende Burundi mutaenda kuteswa. Musiende Fizi mutaenda kuteswa na yu arme revolutionnaire itafika pale, ila na mishauria mwikale manyumba kama ni 3 jours kama ni 4 jours bitapita Uvira batafika. Akamishauria akasema bazalendo musipime kupiga risasi pale patalia to abo batafanya hapo boom. Sasa Uvira mliangushisha. Bakisha toka hapo ndio mnarudia mnajitamba.
Kisha hapa tena mwalimu kuendelea kutuambia kama nini hapa tafika. Mimi unaona sasa vile mwa bavantirie sana. Hii nguvu mnakuwa nayo mpya. Kaka hidi. Mlipata tu madawa tu wengine. Mungu natanganyika mwe tu madawa ututu. Kwa mkumimenase. Niyo mkusoma hapa banasema Lusenda na yo inakuwa mudanje pa 24 kilometre. Sasa bakibamba wale babwana eba si ufanye raka huko. Pika raka ya ajat baba usomi atanua. Nilisikia wana kutapa grand metre. Lakini tatizo moya situ wanafataka hii vita tangu ianze na espoir ya bazalendo, soko inaruka, unaona message ma information ya message ya kutoka kui Phoenix na tumamia bale babwana banakufwa sana. Bali kufwa sana, kesho banafufuka, banakuwa Ruchuru, banakuwa kama wapi, banakuwa Kibumba. Chef d'état major national ule bakasimama na bamuya ya ku plateau banasema vita njo inataka kuanza. Bale bale aba yapikanaka vita ya muville. Ile guerre nini? Alikuwa anaita guerre urbaine. Hapa sasa ndio vita inakuwa butamu, mutashikia tu Goma netombera jamais kusetoka Goma bana. Sasa hiyo espoir mutapatia kama mtu morale paka wakati gani? Tushakuwa desi na mambo yenu. J'ai passé des 48 minutes dans la ville de Goma. Kilumbi tombé, Pubu qui tombé, ni ma localité. Une fois tashi wote interview ya Cordonanga. Et puis kuna semezia na mambo ya Uvira. Alors, nikaanza na mambo ya Uvira, bandugu yangu. À chaque fois tu kunasema atwende kukombana na ba militaire ya FARDC. Vous savez que Cordonanga alisema mu interview yake ya kusema ndaishimia wakati aliita ba opposants C64 si atutumie invitation. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que yeye ndio tu kuna kombana naye. Je pense Cordonanga na souligner kitu cha maana na cha muhimu kabisa, anasema ba FARDC ba kombana kitu na shi parce que basha comprendre asema tu kuna kufia juu ya nini. Tu kuna kufa juu ya mtu anakatana kuikala na bandugu yake baongee meko ni tutuma tu kuna kufa. Ba militaire bote ba FARDC ba kombana kitu. Alors ni ba Burundi jo daishimia na mzee Tshisekedi beko na tuma beko na kufa. Jo wale tunakombanaka na. Alors je pense ba militaire ba wazalendo bantu kwangu bote kwa Uvira tuko besoin na mwe Kongo iko besoin na mwe Kongo ya kesho tutajenga na mwe. Je pense amna na kuingilia mwe wengi mnaona kama out plateau kote kule iko encerclé na balion kiamana cha muhimu kile mtemiomba mwacho Uvira usote mdepose mahari wa haraka besoin na mwe. Hawezi kufia jote Tshisekedi. Mtu alikuwa anakunywa mashampanye kubulaya wanamlokota wanamweka pale. Kufie juu ya ndugu yangu ya zalendo. Mnajua deja vitu. Uvira. Mimi nasulinye mwambie bandugu yetu besoin mwanga damu. Sont des Congolais comme nous. Mambo ya pili. Miliona ba Kajo Shabana sema coordinateur Corneille Nanga Yobelu ana confirmer kusema Joseph Kabila ndio chef yabo. Hata nyewe mbible ba pasteur wanajua wenyewe nataka kusema. Kama nampatia verset ya kusoma. Basi kuweka verset kama hiyo. Matthieu 5 verset 6. Mais hawezi kusoma mpaka Matthieu 5 verset 6 paka ile tu 6 kuisha au ta comprendre kitu. Il faut naisha verset yote. Naisha. Kama ni Matthieu 5 unaanza Matthieu 5 1 2 3 jusqu'à kama shakusha mvende unaishia pale. Alors
Coordinateur Corneille Nangaa alisema mzuri ya kusema Joseph Kabila Kabange na leo tukuna amu, tukuna mutafuta tumuone akuya bebe responsabilité basa kumukondane à mort asina kitu cha kuperdre eko condamné à mort eko sanctionné na États-Unis banafanya vitu vyote banamumilie kwa Tshisekedi. Anasema kama leo yanakamata AFC M23 atafanya 3-4 mois tutafika Kinshasa. Pourquoi? Parce que ni ancien chef de l'État. Dete Congo balikamata na damu na baba yake. Anajua kwa kugira na kutokea. Si wote tunajua kusema ule anamkimbishaka Mobutu Kinshasa c'était Joseph Kabila anatoka Kisangani Kinshasa. Si wote tunabijua. Il était encore jeune à l'époque. Alors Cordoba unasema kama na itika tunasema mimi nakuwa kumrejendre. Na hiki kitu changu mimi nitamwachia. Tutamfuata nyuma parce que yeye anabijua. Njo alikuwa kuna explique asikuseme kinye ndio chef yetu si ba M23 hapana makajosha il faut mwanze kucomprendre binyemo kunafia kuenduri batu mwerer. Njo le Cordo alisema mambo ya Jefoa batu beko nasema anasema salaire ni $600 asikuseme salaire prime ya communication donc makuta ya unité banampatia kauze unité mega yote. Njo alisema tunapataka $600 le mois tusaidie kuuza mamega yote. C'est ça aussi la révolution. Révolution comme makuta. Révolution kwa kina makuta. Yeye na mimi mwati me disait sasa wewe Gervais kuna vivre nini? Mimi na vivre. Mimi na bandu kwangu bakatangie. Il y a les amis de Gervais Kassongo, mon groupe les amis de Gervais. Il y a aussi Makou TV Congo. Il y a beaucoup de gens de Katangie. Abana na ma moyen mais avec le prix là qu'on a gagné. On tonga comme kono pour tout vivre. Ils ne sont pas au Katanga. Beko kuma fasi za kuachana bengine beko paka mukatanga. Donc voilà. Je suis certain que message yangu wakati itafika kwa bandu kwangu beko mkalemi. Niwe nimerappelle tout kitu kimoya. Moi je suis politique. Pourquoi les bandes politiques na ba comprendre les messages les napitisha. Par rapport ya message nilipitisha dernièrement. Moi, je suis politique. Kukuba lebeko apolitique. Mais aba comprendre politique nini. Masiku na kuya mbele ndio mtani comprendra que puis mnanipatia raison pourquoi alikuwa nasema hivi. Vous savez tukifanya erreur. Et qui est communauté internationale qui a sanctionné Katanga qui mnafonika génocide. Je vous dis, bila mnasema wanatutawala kupita na pale. Mkafanye erreur na msiende kutushikia. Mimi kundugu yetu je vois que musha kunipanga majina wengine wanasema nono mamaki ni Kasanyende. Mimi niona marezo Mungu nasema oui cha tukatana basi kama mnapendaka mtu aseme tuteva ponona il faut que va ponona tu mnapendaka mais faut jouer na ile tunaita géopolitique communauté internationale kuna tuangalia mkatanga hata bakubwa benyewe kuna angalia tetindi ya si bakatanga. Je pense que bakase bengine banekilia amo imasiku na wanaanza kufoma message wa design bakatange tuteba pona ndo na strategie meto ne video ile tuteme katange ote kola na dipendaka. Je suis certain que mingi manipendaka. Il faut tukumbuke recitation ya primaire les corbeaux tuache kwanza tutulie kwanza libération ingie kwanza ziko vitu vitashangia